Asante sana. Ndiamona sana. Nakimwateba. 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 Entonces amanya. Wanta mai wasne yane ya ruto kera tayoga njiti koma tebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acherwa nerere toiwana ine kago chaga acherwa nerere onyata kwirwa nerera ino koma tereri njine yane ko gane yanga to abana wa mento akije tije yakota ko chande kanje yane yanga to ko gane bono iya ayo ko kuda bateba njene takana ke kuda wonchana ta tanjenti ka minde ko kuda okora ere biya ko sere bobe ose mwateba William Ruto ose William Ruto mwateba ekero ko ndigere nje William Ruto njene kikoro kwa William Ruto kawo chaga motebi eri moko motebia mokura aga igore awanta akime njeti ko ge chikupi on William Ruto tali mokane William Ruto tali mobroni to William Ruto tali kiyo nja bote ane batebi ge tokende nocho mwana oyo mintoko ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etoko ruwe wodi yebo manya ile mwezi mamurega hii tu abagira kutra inche nere kwanzo yote kazi ni yani na batebi ne barara ere biya basere bobe oyore kazi ni yani bojare na bate kusakane bona moko na kutubangira umuchito tumana kitoko kore ndo byeito nima nete na kingo cha kokora nima ndo muchito na kyokoba nima nete na kingo rosieni oboya ito ega na ko kutua mwe ere biya basere bobe omwa mama omwa ba Fred alwete kenyore kemo kiaminto so ba mwera ali na seite ke ngweke tigago tuenda ni tafadhali bitina bya itonto mane na kitoko banga to mane na kitoko banga lakini bana ntaite mbabori abana wa mintege nte kama giyo mbura bana tuanchira ndire toigwanane bana ntaite ko babori nte kama bara ibos muteni muikaranska ga mutu abange abana wa minto ababa ikaranska tari ko kwana bagusiboka yani kere wiki ekero yaera ababosi pinana kera toko kana chira tuakwa kibageni isairo na bachumba ababosi onde tayo no yo mutu ko ngakere sinyo ndengo mwana minto moina abwe to kete kereta kete konya na mokonya moina abwe to kereta kete konya batei bakana no balega baba kana sa ekero bante birie me karakari na bakonya kamanya ko bante biga abana minto batiko bante biga omo gwano yo ko na bone kera banka abana ko rusube committee osoro bagacha make sure ayeko rusukwa nega committee ngakurwanira ukabero ayeko rusukwa nege the same aye akarusukwa ma chairman lakini ngakurwanira health no manite haya omwana minto senator ngotel kwanza pole kwaeni limamo mino na maskania manene na akoruseria boss na intu ntomanyete ga kerote ne inera omwana minto intu bono ntu atingu ntu more na mutagete bono keno ke otro akore intu more bono keno ke otro akore egendo kyo kango to bono minto kwaeni limamo mino na maskani mama aregocha kwa moyo awosa aregocha kukubono ega kinde ne chinguru iga ena aregocha ko biasa ayeno ngata mama minto na aringe musfati omino ekana ko tena aringo moke DJ ko mweni na maskani na kwa ni mama mino ngogo tebi ngambu ya mono sana ase wa kori na maskani ya manene kwa ni kwa toretre twins na ene ndaviga batebi ga bana minto manyetenga chikura chio waka chio president echikara next year kero monto kore karakari unawe karakari njawono iga mnane karatika mana abantu babatabe guriyo kuragira abana baminto nje ntagete ko bwekana chi constituency chinde chiabusi abasabati marega ekera mware ko mu musabati ko nyuma mware bogirango ni mware batanga na kiyoko genda bogirango ga ya suru sana ibe na bere igo bakeka roto ko tenaga bana bogirango na no nyamba Fred ba gwetali ba batanga no sana bakara genda ko chiga alia nyamira ndari ko bataya bana baminto inje bono iga osoro as at now e focus yane chikiro bitati chiane mkwata 116 chikobe kwera michinya njira kina kibura focus bono iga njisa rekanda akonya bantu bane
abana bali bana na hiyo musikali abana 50 igabana bana bara graduate tokoro ko tumutwali kare bintene bya nyasaye mwagote yankore kibagene mwagote abara binte mo tumwate banga babo soro ebako genda seruto okoba banje tichibesa nekene nonyana eno wanzi ko besa ko kanasta tata kero gante besa ebesa ne gotokonya kero muntu ndari ko batebiga tiga bakekera mo tukaribisha abarami ogo karibisho muntu no bwanjani tari kuoga na gutuogerera ukaribisha ngani inchu soaga. Finally, wenzangu mheshimiwa Sifuna na mwenzangu waheshimiwa Babu, mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi. Tulikianza siasa, mimi nilianza na Sifuna, nilianza na Winnie, nilianza na mheshimiwa Babu Owino na Kibageni. Sisi tulikuwa pamoja. Na unajua hii siasa hawa wananchi kitu saa zingine hawajui. Tunapigana hapa na sisi tukitoka hao viongozi tutaenda pamoja kukula na tutaacha saa zingine wananchi. Na leo tuko pamoja, kesho hatuko pamoja. Ile kitu nawaambia viongozi akina Sifuna na mheshimiwa Babu Owino, wakati tunatangaza siasa yoyote, vile nyinyi uzungumza kule, mnasema ya kwamba William Ruto mnasema aende nyumbani. Si namna hiyo? Si nyinyi mmesema aende nyumbani? Si nyinyi mnasema William Ruto aende nyumbani? Hiyo tumesikia. Sasa mimi nawaomba namna hii. Hiyo tushasikia ya kwenda nyumbani. Ile tunaomba nyinyi viongozi wote ambao mko hapa, akishaenda nyumbani, sisi ambao tumekuja kama alternative, tutafanya hii kazi hii na kazi hii na kazi hii na kazi hii. Kusema tu aende nyumbani haiwezekani, kwa sababu lazima watu washikane pamoja. Haya, kutulia maliza. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Ane wase yango. William Ruto wase yane. Ane ora salichize kera chituko ngakira kula. Kurero ulio kurata yoga. Mchengo kwane yane iga. Sisi wote tutashikana wakati ufaao. Na sisi kama si kanisa, na kwa sababu hii yangu tushakubali ni yenu, ile yangu itabaki tu moja, itakuwa tu tuta. Na mimi nikikupata huko nje, hata kama mnasema napenda kupeana pesa, nitapeana tena leo, mimi sijali. Hata kama mnasema sipendi, napeana tu bado. Hata Senator Onyonka nitamsaidia, tuendelee kusukuma. Na William Ruto, msipojipanga vizuri, tupangane hivi na kelele tu peke yake. Hii ndio grupu ilikuwa inapiga kelele na William Ruto akatoboa. Hata 2027 tena tu atatoboa. William Ruto ni tuta. Asante sana.